Yes, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwese mudukurikiye hano kuri YouTube channel The Focus Rwanda. Twagarutse ejo bundi twabwiye ko tugiye kujya tubana muri challenge zigiye zitandukanye zizajya zibera hano kuri YouTube channel umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twagarutse n'ubundi tugiye kubakorera ya challenge nk'ibisanzwe, ku noneho twagarutse ku bibazo by'umwihariko bijyanye n'abanyeshuri ubu ngubu bari mu biruhuko cyangwa se bijyanye n'amasomo yo ku ishuri. Ubwo harimo amasomo ya history, geography, abantu abanyeshuri muri mu biruhuko muri related n'ibi ngibi n'aya masomo maze kuvuga, ewana mwigire hafi tuganire turebe ibyo ari byo, kuko hari ibibazo byinshi cyane twagiye dutegura biri buze kugufasha wowe ushobora kuba utaruzi. Let's go, reka dutangire. Nge nitwa Yves ariko sindi njyenyine nk'ibisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye Divine. Okay, tukaba tugarutse muri za challenge zacu. Noneho challenge y'uno munsi uburyo imeze. Noneho ibibazo twabyiteguriye, ndabaza mugenzi wanjye akinsubiza, ubwo nta kinsubiza arahita arya biswi yanjye. Naramuka akishe tayari no kwitanyiriye nk'ubisanzwe nyine bya bindi byacu tu. Okay, twatangiye. Uri ready? Okay. Ikibazo cya mbere kiravuga kiti: mu isiganwa iyo uciye ku muntu wa kabiri ubaye wa kangahe? Uwa mbere. Akaba yakishe rero, iyo uciye ku muntu wa kabiri uba ubaye wa kabiri. Akira mite njya n'akazi kawe. Ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwatangiye ryari? Ubutegetsi bwa Habyarimana ubutegetsi bwa Habyarimana bwatangiye 1962. Nibyo? Wabyishe. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwatangiye ku itariki 5 z'ukwa karindwi 1973. Ijya nyina kabisa. Okay, ikindi kibazo noneho. Uriteguye? Ufite ibitambaro bitatu by'amabara atandukanye bitose cyane, sibyo? Ubimanitse hanze ku zuba ngo byume. Niba igitambaro kimwe cyumira isaha imwe ngo kibe cyumye neza nyine, ibyo bitambaro bitatu byose bizumira amasaha angahe kugira ngo bibe byumye? Isaha imwe. Okay, nibyo. Fata kabiswi kawe ukira ubwo mbaze. Perezida Paul Kagame yatowe ryari, mu buhe mwaka n'itariki? Perezida Paul Kagame yatowe mu mwaka w'2003. Tariki tariki si wabungoye, ako ni nka tariki ni mu byo mu kwa karindwi, tariki enye. Wabyishe. Perezida Paul Kagame yatowe ku itariki 22 z'ukwa kane 2000. Twagiye noneho. Ni ikihe kintu kiba rimwe gusa mu munota minute, kabiri mu gice cy'ikinyejana moment, ariko kitajya kigaragara na rimwe mu myaka ibihumbi thousand ya? Icyo kintu ni iki? Cyazo ntabwo cyumvishe. Ni ikihe kintu kiba rimwe gusa mu munota minute, kabiri mu gice cy'ikinyejana moment, ariko kitajya kigaragara na rimwe mu myaka ibihumbi thousand ya? Ni iki icyo kintu? Ikibazo kiragira kiti: ni ikihe kintu kiba rimwe gusa mu munota minute, kabiri mu gice cy'ikinyejana moment, ariko kitajya kigaragara na rimwe mu myaka igihumbi thousand ya? Icyo kintu ni iki? Kibonomo. Wakisha. Icyo kintu ni
inyuguti M. Muri minati harimo M imwe. Muri momenti harimo M ebyiri. Ariko muri thousand ya nta M n'imwe irimo. ese mwiyobokamana asomosiyo bisobanura iba yizihizwa ryari? Wenda ibintu by'iyobokamana ntabwo ngiye mba mbizi cyane ariko asomosiyo se mano asomosiyo siryo zamuka mu ijuru rya Bikira Mariya yizihizwa kuri nka 13 z'ukwa munani. Ariko asomosiyo yizihizwa ku itariki 15 z'ukwa munani. ko nari nagerageje ariko wahiye. twagiye papa wawe afite umwana w'umukobwa, sibyo? Kandi uwo mwana ntago ari umuvandimwe wawe. Uwo mwana ninde? Ni muntu ki? Papa wawe afite umwana w'umukobwa kandi uwo mwana ntago ari umuvandimwe wawe, kandi uwo mwana ntago nyine ari umuvandimwe wawe. Ubwo uwo mwana ninde? Ni muntu ki? Ni umwana waduswe. Wakishe uwo mwana ni wowe. Uze kubitekerezaho nyuma. Abakoloni bageze mu Rwanda ryari, mu wuhe mwaka? Abakoloni bageze mu Rwanda mu 1773. Wapi, abakoloni bageze mu Rwanda mu 1897. Okay. Ikindi kibazo kiravuga kiti, sibyo? Ni ikihe kintu kigenda kiyongera uko ugiye ugisangiza abandi? Ubwonko urabusangiza? Ubwenge. Uratsinze yifata. Liberation War mu Rwanda yatangiye ryari, igeza ryari? Okay. Liberation War mu Rwanda yatangiye mu 1990, irangira muri 1994. Kuzihe tariki? Cyangwa ibyo ari ngombwa, ariko yatangiye ku tariki ya mbere, yarangiye tariki reka mbanze mvuga yarangiye tariki 4 z'ukwa karindwi, hagati ya mbere n'enye z'ukwa karindwi muri 1994. Yatangiye ku ya mbere z'ukwa mbere mu 1990, sibyo? Wapi, yatangiye ku ya mbere z'ukwa 10 1990 igeza muri 1994 kuri enye. Rya kabiswi wagerageje. Okay. How many states make up the United States of America? How many? 50.
mu isanzure tugira imibumbe ingahe? isanzure tugiramo imibumbe 8. What is the smallest continent in the world by land area? America continent. No. It is Australia. Wachunze. Minisitiri w'uburezi mu Rwanda yitwa ngo iki? Bamwita Dr. Uwamariya Valentine. Uwo nguwo ni uwa mbere wibeshye, bamwita Nsengimana Joseph. Okay. Okay. Kibazo ndayikora. Which country has the largest population in the world? China. No. India. Mbwira umubare w'ibihugu bigize East Africa n'amazina yabyo. Ikibazo ubujije cyarananiye. Ariko narakimenye. East Africa igizwe n'ibihugu 8. Bivuge byose. U Rwanda, Kenya, Burundi, Congo, Uganda, Somalia, South Sudan na Congo DRC. Oya, kuvuze Congo inshuro ebyiri. U Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, sibyo? South Sudan na Somalia. Singufashe. Mbwira ibihugu bikikije u Rwanda n'ahantu bigiye biri. Ibihugu bikikije u Rwanda. Ariko mbajije inshuro ebyiri, ubwo nawe ndamukanda kubaza kabiri. Ibihugu bikikije u Rwanda, Uganda mu majyaruguru, sibyo? Burundi mu majyepfo. Uburengerazuba Congo. Uburasirazuba hariyo Tanzania. Ngiye kukubaza. Okay. Ni ikihe kintu gishobora kuzura mu cyumba? Ni ikihe kintu gishobora kuzura mu cyumba cyose ariko kitatwaye umwanya na muke? Ikintu cyakuzura mu cyumba ntigitwara umwanya na muke. Ni umwuka. Umwuka. Asuga umwuka ntiwazamura. Gusa ntabwo ari cyo nayo napanze ariko nta kibazo nyine ubwo yifata. Okay. Ubundi yari urumuri. Okay. Ikindi kintu. Ndi muremure iyo ndi mushya. Ariko nka mugufi iyo maze gukoresha. Ingwa. Siko numva uri kuzana ibibazo ntapanze kandi nkumva nibyo. Ubwo nyine nicyo gafata ubwo ndatsinzwe. Ayo uyu munsi ugabonye nyirayo. Okay guys, murabona ko biba byanze
tuba dutsinzwe ariko utaha tuzagerageza. Ni kuri ya YouTube channel yanyu, turabakunda cyane. Ciao ciao.